Talo fantu tala fola Radio Samoa le nei tai au malole soifua manuia o tala o le nei fo ia solua. O le wala fa mai au kilani le nei tai au i le alert level tasi. E ui tasi le community case fa ilo mai ana nafi o se tasi o le a inga lona lua na fa amaunia i le aso lulo le vai aso talu ai. Ai ona e fa amaunia wa mai a fa anofo e sea ua saunole tama i tai pale mia Jacinda Ardern o lo yeilo na mafana fananga e fa amama pe alert level mo au kilani. E o mai lava i le so ele i mauti no ato atua pe na wha awhewheo na maua e le ulua i a inga papa toe toe le vai rusi. Ai olo masalo mia le tina o le a inga i whai ngā luenga i le LSG Sky Shifts o lo whai eita ngā mea mo va lele. A o toe sui ai la asanga mo au kilani le so o le o toe fo i pisi ni se pe o na masani ai, wha ape ai ma wha atasta singa i le o toe eise wha atapula o le whai numero tangata. O loo wha malasi a pia le tatau na wha o ngao masks mo fe malanga i ngā lautele, wha pia whautuanga wha awau pia o na scan low COVID tracer app. O le toi fo i o kilani le ulua ila asango la pata inga ua lau ngata sia umai nei ma isi vaenga o New Zealand. O le soe whato a te ai tua le whaanofo e sea le tina ausitalia na ia te ena le whai au sona siaki o le COVID. O Lucinda Bosch ua lua se fuluvalu iai aso i le so, ta alona whaanofo e sea ma na whai malanga mai i New Zealand e mo moli mai whanau na vai tama e mātu o lo au mau i New Zealand toe fo iai. Peitai, o le tina ausitalia na toe wha au popo aso e nofo e le whalitali malo, o na ile i mana o e whai aso na siaki o le COVID. Ma i sona fina ngalo whaalia i lungo tala le News Hub, na sau malona tali tonunga na ole tu mai lavo tamaiti to e fo ilea e au noa male tau whaia fua o sona siaki. O le talasanga Lucinda o loo ia wha talasanga i nailona fia va ai i wha amaoninga, e lea a fiailona soifua malolo ina i le whaio nei siaki, lea e tuianga i lunga o lona ponga isu, peitai na te ena le pulenga o loo ngafa manei tu i le talasanga. I se whaamauninga malimtanga luenga o pisinisi pe ona ripotia le News Hub, o le ua mai a whaatu lafono ina le tatauna whai o le siaki o le COVID i le asolona se fulu ma le lua ta lona whaanofo e sea tangata mai fafo, au i lato uma e te ena le whai o nei siaki o le atu e wha popo le isi se fulu aso. O le luas fulu valu o aso, o le umi lava leo lo o whaanofo e se i lato mai fafo. O le alu i tua o Lucinda i le so, e le ngata o le ato e tapena ai le toe fo i au se talia, ai o ia whailoa o le a ia su ina le malo ni usila i le toe wha popo o nā so e wha anofo e se ai. Ua sauni le e ni usila e wha taita i le app fo ua wha ingoina o le Travel Pass. O le Travel Pass app na tu wha atasia le International Air Transport Association po le aiata e peona lawi lo ai. Ma o le a teu umai wha maumaunga wha atatau i loso i fua malo loina e au fiei wha ai ungo siaki o le COVID matui. O lo iei fuafuanga o le a amata le whainga malanga i le vau au kilani masini i le masino a perila. Ma o le atatala mai e le ngata i le au whainga luenga i lungo wa alele ai wha apea pasese. O le amawhai le nei app o na feso ta i e-passport ma o le amawhai e fo i ona lafo sa o iei wha i unga o siaki. Wha i loa i le eni usila ta wala mai se tasi o lana pulenga a whai eto e tatala tua o i mo fe malanga inga o le a le to e tutusa fewa inga i lungo wa alele. O lea o le amo o mia le wha amaonia mua mua o wha amaumaunga tau i loso i fo malolo ina le taimea check-in nai ma o le a wha whaingo fia i fo i le nei app le fe wha soa i o pepa mai po o pepa tui i le vao kamu paniva alele i atu nuu ese ese. O lea ua o le fuata wa tatau wai ona piki le tele o apu i Hawke's Bay, beita ai o lo uti uti lava tangata ngā lulue. E o atu le se lau lua se fulu miliona, le tele o apu ala Yummy Fruit, e tatau ona tawe le iyo o le masino me. Ma o se papolenga tele le au whai whaatoanga, ona e fōlinga mai, o le tele o nei sele selenga o le ama umau. O le vai asole nei wa tele ina toe fo iei whanau o ngā university, na tele ina ngā lulue whaavai taimi le piking o le apu, toe tu umai tangata whai ngā luenga whaavai taimi e na o le lua afe na taria mai fafo, ua tili ma mawhai le avenga e peo na saunole pole sili o le Apples and Pears Alan Pollard. Se fulu lima afe le toa tele o tangata whai ngā luenga whaavai taimi mai fafo na tele ina ngā lulue nei ngā luenga, peitai o a fianga le COVID le ua whaatanga ina o le lua afe le malo e mawhai o na ulu fale mai. A o le mautonu wai le au whai whaatoanga o no le uti uti le au ngā lulue, e le ito iei se isi swinga mai le malo, e toe wha au popo ai nisi tangata ngā lulue wha vai taimi i lunga atu o le lua afe wa iei nei.
Ma tala fa ai o nei tae au, ua ofo mai le fesoasoani a le sui taʻitaʻi o le National, Dr. Shane Reti, e na te whaia le tui o le COVID o le tamaitaʻi palemia Jacinda Ardern. O Dr. Reti o se fo mai le si tala na ia whailo i lunga o le Magic Talk ananafi e le to o tele nise i le to mai wha fo mai tu tono o le palemene. Ma o se fianga ia te ia, le tu mai o lana fesoasoani. O le ua mai a whailo e le tamaitaʻi palemia o le a whailo a alawa i tele ia ni usila le whaingolo na tui o le COVID, ma o lea saunoaga na nafi na sauai le mai a whaasalalau i lunga o televisa i le aso sa whatoa o mātu. Le whai o le tui o le COVID mo le pale mio au Australia Scott Morrison. E le o mauti noa se aso e whai ai le tui o le COVID mo le tamaitai pale mia o no lo avela na wha mua mua e whai ai tui mo le au whai ngā luenga o lo mawalunga le ono la matia i le virusi e tusa ma saunoanga Jacinda. O lo wha awau i le so tuinga mo tangata whai ngā luenga o lo inofuanga o lo wha anofu e se ilato mai fafo ai ele i o atu i tua i le lautelo le se fulu lua afe tangata whai ngā luenga i tua oi. Tala nao tae au manuia le nei aso.